Mwana turitegera thina ya HPYLORI kiriana. Ndenda kwariria mantu cha HPYLORI ibigite nyamure gukaregita wa HPYLORI. HPYLORI ishoti tamwe kuga Helicobacter pylori. Now Helicobacter pylori in bacteria itherwa hii kiune kia mtu na nyana bakugwatwa hii HPYLORI. Indi kwina trend iri kuthaiji ana kwibonde bagira bene HPYLORI teginto ja kiu ana bonde okethera mwana all the time to auga kiu HPYLORI. No kwanza ana is very rare agwato iginto gitwa HPYLORI. Yene burithero okethera murume nyaka ana kena meri na gagonka HPYLORI. Hai kana kauka meri na gaite HPYLORI na ukethera kana nyaka tita chukuru HPYLORI teginto ja kiu. Ende ambuge uju HPYLORI kinyetho ikethero irio aja na area tikisi je ukona trend yo twinayo kuba mtu akiwa mwana ukona treat HPYLORI maita jata antatu. Hai kwarigana HPYLORI maita jata antatu ni mwana myake nana ati ijeka mwaka atrita wa HPYLORI. No utegento jaki gukara HPYLORI no nangenda kuga uju HPYLORI tukara tukirwa HPYLORI ina HPYLORI yuma kiamberema mwana kwake thwa na karairija irio tiri ni ana bangana for sure pakaraba irija irio tiri jambo beto turije irio tiri ne turi twaturi HPYLORI no ine tutenachio inde mwana 3 years 4 years HPYLORI ore aretre skuru the other day. Number 2 narange tumba gwita HPYLORI i contamination into bira tokorea irio bikethwa bi contaminate au no tone matu ja HPYLORI kinge na kio ikwethero ari mu HPYLORI no yonekane jamana ketha nyunya nduji tichamuki no na HPYLORI kana bara beta bakanya ruji tapu ne direct karujura romuro direct no bona ne HPYLORI na tamana wetu tumba kumenya ne HPYLORI tutumba kumenya mwana wetu ne HPYLORI tingathire to kithimi ende kwe trend na ye kuthithu ithimi bi HPYLORI ka positive mwankari mwe ka very questionable no kaja kwithura ukathirwo HPYLORI ukwishone itainyangi uthithu kithimi kio ki HPYLORI one thoni ukoni ni gwitania na result ile already HPYLORI no to jari mwe tukona nyana bena meri etantatu bakirwa bena HPYLORI ni nkorega na aja uburuka pisa tegento jaki na ndio kaja kwithwa inyagwa gushuku manto jau ita another laboratory kawite kindaktari ongina we weto thimero no gatindo mbira no kuthimira kithimi ki HPYLORI ari no wite wetoka thimero ayo kwaro aje negative na that means ukejikuona na nde at least antobairi kana bathatu bakuwe positive au isawa na inyambu gebonge nabo mwana oku no etherwe na acid iri goro kiu na kana ketho na ginto ja food poisoning kana keja kutho na ginto ja yeast kiu na HPYLORI thimwa ika positive ndingienda kuga uchu ukaja kutha mwana okwe na interview bingi kairi kiu ibiete bitiritwa mbere HPYLORI butikane nayo bia tiritwa riu njoni bochokere kithimi kiu ki HPYLORI. It's not a wonder ukijokethera ni ere negative. Ko please kana nyabo bakutha bene HPYLORI u mwana naye wenda wethwa na HPYLORI nayo nyanda wachi antacid na tumenya bimya biiri kuma bimya biiri biathira na chokero kithimi kira ki HPYLORI hindi gwe trend twitite nayo HPYLORI na nkauga uju HPYLORI area imagine itritwa na antibiotic ijere na ndawa ya asendiemo na ndi mwana achoke anywe no menya antibiotic icho ijere ati kuthithia irete ikoraga bacteria iria njaga kiu mwana oku kuka kiu kiawe ikiere very weak gutena bacteria iria twita normal flora cha kiu no ketha mwana na ndia gutirizwa mwaka jomwa gutirizwa HPYLORI maitazare kana ja thatu bacteria iria chothe chuwe imba ni antibiotic ya kunywa bimya bieri bionde HPYLORI. Ko please mwana okwake ja kwithura ena akigwa kuga kiu pain abdominal pain kwa mabaka ndira kuwa gutaika bangi baigwe kuthabena thine kwanja bangi oni baremero ikurea
no to suspect H pylori indi nkenda kwira mutegeri okwa uju te mwana ajo ikiu ntuku ijiri gatoiro ina H pylori no H pylori no makato do tukarite na kiu chronic kugatia ikiu gekarite gichi chokaira na tukeja kuthima mantu ja H pylori kiu mwana karite akiwa kiu mbere therathimeri gintu giguta fango cha kiu etherathimeri amoeba etherathimeri infection ya maumao etherathimeri calcium oxalate kiu intobiu twaru out utebie nabio riu kuma au iro tukeja kuthima mantu ja H pylori no to babengi urito kethera mwana atithimo infection ya maumao atithibirwa mantu jo tega fango cha kiu atitetegerwa bacteria cha kiu straight away H pylori na mwana wa ara complainete kiu nduku emo ijiri no theginto mwana wa arite ko please H pylori no makato the twin na history ekwetho atuchumbuki kiu for some time rio tukamberia kwaria mantu ja H pylori ko H pylori no ina treatment kiti cha ana baba kunenea ana baba nini kwura tubathitheria combination ya ndawa na kuma au tubathiria combination ya ndawa akanywa ndawa H pylori na ekathira na bonge nkithiria mbugi atiri H pylori otiritwa na arua ugeto chokerwa kithimi kia H pylori utithiritie ntuko 90 mieri 3 no tunyo thibirwa mbere ntuko 90 ithira ikaumera I positive na baraba giye umera I positive ugatiritwo kairokera ndawa iria kaitirari strong kwewe ingi no H pylori watiritwa thiri ya ntuko 90 3 months riu gachokerwa kairi ya umai positive no confirmite amwe na angi irio tukamenya H pylori irio 90 days ya thira weta riu chokerwa kithimi kia H pylori ugachokerwa mieri 3 itithiri